at last مونږه د نمخ کې previous lecture کې د database باره کې اوسو خبره تشریح کړې چې آی database څه شی دی and the database موږ ته فائدہ څه ده and how we create database مونږه د نمخ کې صرف او صرف د Microsoft Access او د RDBMS باره کې اوسو خبره تشریح کړې وي چې Microsoft Access څه شی دی. I'll take a preview, a snap look to the previous lecture. So the Microsoft Access چې کوم دی او داسې پروګرام دی چې زیات کرمونګه دا ډیټا یو ټول دی یو آله ده د پاره د ډیټابیس جوړولو او بیا موږ ډیټابیس تعریف داسې وکړو چې کله یو څو ټیبلز یو سیشن هغه ته موږ ډیټابیس وته ویل شو. هر یو ارګنایزیشن ته د ډیټابیس ضرورت وي او ډیټابیس صرف او صرف چې کوم دی دا ډیټا مینټین ساتي دا ډیټا ځان سره اکدي سٹور کوي پرمننٹ نو permanently data storing د پاره چې څه استعمالي کی سافټویر فارم کې ایت موږ ډیټابیس وته ویل شو. ډیټابیس ماته اوس ته بار ویډیو چې already نن سبا چې دوه قسمه ډیټابیس ټایپس دي یو ته DBMS وي او بل ته RDBMS وته ویل شي. DBMS ته اصل کې موږ ډیټابیس مینجمنت سیستم وایو او RDBMS ته موږ ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم وته ویل شو. دا DBMS یا RDBMS چې کوم دی دا د سافټویر یو مجموعه ده چې دا غي په مدد سره ما ته یو سافټویر سره تراکی او دا غي په مدد سره یو فل پروجیکټ جوړ کما. اوس ډیټابیس چې کوم دی DBMS دا مخ کې چې څونه سافټویر کا فاکس پرو کا DBase کا GW بیسیک چې پای کو څومره ډیټابیس جوړېدل نو دا ټول چې کوم دی DBMS او پای کې دا غټ مصیبت و چې د یو پورشن د پاره باندې یو ډیټابیس جوړو څنګه چې تاسو ته एग्जांपल درکړو. په DBMS کې دا غلطي دا و چې سه فار ایگزامپل کې څلور تناو لګیو ایڈمنسټریټر او بل ډایریکټر او بل اکاونټنټ او بل کیشیر نو کتاب یو ځای کې ریکارډ جمع کړه ته بل ځای ته د څلور وانځونو کې بس تا ریکارډ جمع کېدو دا مشکل مسره ډیر زیات پیداو پای سره پر ریډنډنسي تکرار براته او دا تکرار د وجنه به زموږ ډیټابیس بیا فلاپ شو ختم بشو. دا غي د وجنه مستر کورټ چې کوم دا یو ساينټیسټو 1875 کې د سوچ چې آیا مونږ دا سوال نشو کولی چې یو ځای کې ریکارډ فیټ کما او ریکارډ چې کله یو ځای کې واچو نو دا نه پس چې کوم د زغوام ریکارډ سمبل ځای کې وګورم او دا د بیا د اچول ضرورت پاتې نشي. نو RDBMS ډیزاین کو چاہتے ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم وته وي او هغه ریلیشن ډیټابیس مینجمنت سیستم چې کوم د نن سبا چې څومره سیستمز دي دا غي بنیاد نن سبا په RDBMS باندې خو دي. لکه تاسو یو سمپل مثال درکم نن سبا چې څومره ډیټابیسز دي نو هغه سنټرلایز سیستم دي. سنټرلایز مطلب دا دی چې په یو ځای کې ته ډیټا واچې بل ځای کې ته اتوماتیکلی کته شي لکه کابل بانک یا دا نور داسې بانکس چې کوم دي د ټول سنټرلایز سیستم باندې کار کوي. مطلب ته جلال آباد کې پیسې واچوا on the spot کابل ته چاته فون کو انتظام اکاؤنٹ ته وګوره پیسې راغلي دي اتوماتیکلی چې کوم ټرانزیکشن تاسو سره د شوی دی خو به هغه ټرانزیکشن به تاسو سره حالت کې ملایويږي and you will see the proper transaction and reality there. دا سره د ډیټابیس سپورټ so دا سره د RDBMS او د Microsoft Access باره کې څه خبره وي. Now we are discussing what is database fully چې آیا database څه ته ویل کیږي. نو تاسو ته already د database باره کې ویلو چې وی a collection of tables. Table is called database. چې کله یو څو tables یو ځای شي نو هغه tables ته موږ څه ویل شو هغه ته موږ ډیټابیس وته اصل کې وایو. that is called database. مثال تاسو درکم لکه زیکس انسټیټیوټ چې کوم دی قدیمه ته چې د لپاره یو سافټویر ډیزاین کا نو د سټوډنټ ډیټا با ځان له سٹور کیږي د فی ډیټا با ځان له سٹور کیږي دا غي د ډیپلوماس ډیټا با ځان له سٹور کیږي او دغه سه فی سټرکچر یا د امپلوی چې کوم کسان د کار کی داغي سیلری سټیټمنټ داغي ایجوکیشن وایز سونه ټیسټیمونیلز ډاکومېنټس دا بزان له سٹور کیږي دا سه ایکسپنس بزان له سٹور کیږي انکم بزان له سٹور کیږي
کیږي وغیرہ دا ټول زموږ ټیبلز شو د سټوډنټ ډیټا اخودو د لپاره به یو ټیبل جوړوم داغه د فی لپاره به یو ټیبل جوړوم داغه د ډیپلوما انفارمیشن معلومات چې کوم ځای کې سٹور کوم دغه د لپاره به یو ټیبل جوړوم د سیلری د لپاره به یو ټیبل جوړوم د ایجوکیشن دغه څه وغیرہ وغیرہ د هر یو چیز د لپاره به یو ټیبل جوړوم نو د ټیبلز جوړېدو لپاره دا ټول ټیبلز چې کوم دي نو دا موږ اصل کې د سافټویر نو دا سافټویر د ټیبل د مجموعې نه جوړیږي نو زما د زیکس بار کې چې څومره ډیټا ده نو اوس ما په دې ټیبل کې پرته ځکه موږ وایو چې کلیکشن اف tables is called database نو دا څومره ډیټا چې راځي نو دا به د زیا انسټیټیوټ د پاره او د دې انسټیټیوټ لپاره به استعماليږي ځکه د ټیبل ډیټا سٹور کول لپاره به خامخا ټیبل نو مطلب student 1 2 3 4 5 how many tables there are it will be created and then the data will be stored in these tables and then we further communicate with the database دا څنګه بیا وروسته مخکې database سره خبرې کوو او دا غي موږ دا each and everything کوو یو بل مثال تاسو درکړم say for example یو شاپ ته هغه ماته وی چې ماته یو ډیټابیس جوړ کا کوم ځای ډیټابیس جوړو ما اول خو خامخا ماته پکار دي چې هغه پروډکټ یعنی سٹاک ټیبل وزانه جوړیږي مطلب دا دې سیدا سما دکان دی سید نور الله دکان دی اوس نور الله دکان د کمپیوټر هاوس دی اوس پای کې څونه کمپیوټر د کم کم نه راځي دا هغه سٹاک دی دا پته لګي دا سٹاک ټیبل نه چې ما سره د څونه پیسو مال زما په دې دکان کې پروت دی او کم سیز ما سره پروت دی سره بیا چې کله سه فار ایگزامپل اوس هغه سٹاک کله ما سره نو بیا زه دا نه پس په کسٹمر انفارمیشن ځان سره एकदम او د کسٹمر انفارمیشن مطلب دا دی چې کم سیز ما کم کسٹمر په کم اورس په کم ټیم باندې وړي دي اوس سه فار ایگزامپل اوس په دې څنګه پته لګي چې ما سره 100 کیبورډز دي او ما نه لس کیبورډ چا واغستل نو د سٹاک نه هغه لس کیبورډ کټ کیږي او 90 کیبورډز په اتوماتیکلی هغه سره پاتې کیږي that's why نو سره چې کوم د سٹاک ټیبل کسٹمر انفارمیشن ټیبل دا څه خامخا ایکسپنس ټیبل بمی او اخره کې چې کوم د ریزلټ شیټ یا وټ ایور سو ایچ اینڈ ایوریثینګ دی امونږ بیا صحیح طریقې سره مینټین او کتی شو دا معلومات په اصل کې ځان ټیبل کې موږ او دا ټیبل دا معلومات چې موږ ځان ټیبل کې نکدو د موږ نشي کولای چې سه فار ایگزامپل یو ډیټابیس جوړ کړو اوس یو سمپل مثال تاسو له درکما دا کار موږ سره په ایکسل کې نه کیدو ایکسل له هغه کسانو د پاره دی کم کسان چې په کمپیوټر باندې ټیک طریقې سره لپیږي ډیټابیس سیستمز باندې لپیږي او هغه اټ لیست دومره دی چې اکاونټینګ از د کړي او صرف ټرانزیکشن پکې پاس کولی شي بس اته کې تاسو را ماستر او چایلډ ټیبلز نشي جوړېدل دا غي مثال تاسو له درکوم let me give you a good example ګوره کچره دا ډیټا ځان له سٹور نه کم نه نو ما سره یو غټ مشکل دی چې په ایکسل کې د خو تاسو ته ما غټل کې لګ منشن نه کو ایکسس کې تاسو ته خیم چې هغه پرابلم سره سس دی اسې یو مثال تاسو له درکوم say for example څه بدا 6 د فی خبره وکم دې کې دا مشکل دی چې دې کې هر څنګه په یو ځای باندې ورچو ګوره ک سټوډنټ آی ډی وی داغه نیم وی دا کورس ټایټل وی دا فی وی دا پیډ وی دا بیلنس وی ایٹسټرا دا ټول خبره موږ سره د اتوماتیکلی راځي اوس آی ډی چې کوم دی آی ډی 1 زه کوم چې سه فار ایگزامپل نور الله او دا سه کورس سه فار ایگزامپل ایم او اس او بیا فی اور کې 1000 او بیا سه فار ایگزامپل ټوټل فی سه 5000 او دا سه 1000 پیمنٹ یو کو او بیلنس په باندې 4000 پاتې شو سه په سبب بل میاش دی بیا راځي بیا دې پیمنٹ کوي بیا ورته د دې معلومات په ما سره وګوره دا څه تکراریږي بیا ودم چې 4000 فی دی او دا څه 2000 پکې پیک او دا 2000 پکې ما سره پاتې شو دا ګوره دا څونه حساب ښکاری مو سره که سبا ماته یو کس وی چې ما ټوټل سونه پیمنٹ دا کړی دی ما ته خو چې پدې کس باندې څومره بیلنس پاتې دی تاسو له وګورئ دې ډیټا ته دا څونه غړ حساب مرکز چې ټوټل بیلنس پدې کسانو باندې څونه پاتې دی نو ګوزه دا سم کما زم چې پدې یو کس باندې څونه بیلنس پاتې دی دا د فین زیات په باندې بیلنس پاتې دی which is wrong you can consider it تاسو دا کنسیډر کولی شئ دا چې ګوره ایکسل مال څونه غړ حساب راته راک there is a very big ambiguity that technically master database this is completely wrong پدې کې غټ مصیبت څه دی یو خدای دا پرسنل ډیټا نه دا ماسره بار تکراریږي باید چې داسې چې یو ځل دا آی ډی نوم او بیا دا غلان د ټوټل ډیټیلز دا قسمه سره راغلي
नदी कस बड़े सही तरीके से रमायो डड़ा मेंटेन करे वो पावर अगर रिजल्ट एक पासाना समझता उससे ओकस दो काले पेमेंट कई बराबर मतलब दारिच 12 times होले 24 times बराबर रिकॉर्ड मास्टर तकरारी गिरल तक तो दे ओकस मास्टर 24 रिकॉर्ड्स तकरार डबल तो मास्टर 10,000 स्टूडेंट्स सी जमा डेटाबेस फ्लॉप शो जा पाए के सही तरीके से मैदान zaka data the excel ne de this is also a dbms but the kyom da mushkil shte database management system dam de lekin munga da karu nishu kole de da para purely munga zyad kar se istimalu microsoft access istimalu kasabata na sum tapusuki what is the main difference in microsoft access and excel da se der zat mukhtalif walidi excel ch kam de ata professionally nish istimalu excel yo idara ki chilm nish istimale de या यो खबरियात साथे एक्सेल आ कसान इस्तेमाली चकल आवता पर डायरेक्ट रिजल्ट्स पकारी एक्सेल दा से दे लगा सिंह जता सु किताब चके आ डेटा ही जवे बस रोजाना बस तासु हेडिंग की रोजाना बतासु जो सोना टाइम तासु रजिस्टर नंबर करे आ हम रिकॉर्ड बस तासु चकम दे मक्का कंप्यूटर बांध के बैठे और सिर्फ तुम रखोशी च कैलकुलेशन द कीबोर्ड कैलकुलेटर न लग आसानी से होता से कंप्यूटर बांध और हमारा चकम तासु पर रजिस्टर की कवे तक से तासु पर एक्सेल किन खोल दे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सकार दे डेटा यूजर वाचोला पयो बटन सर ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू रिपोर्ट डिजाइन लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल उससे फॉर एग्जांपल उसको से एक्सेल के चरतमा से डेटाबेस मौजूद भी कचरमा सर एक्सेल मौजूद यूजर पाए के मेंटेन को मलका से टेलर एग्जांपल तासु अदर कमा लेट मी गिव इट से फॉर एग्जांपल दादा के मिसाल दे जेता सोले सही तरीके से मेंटेन कम दला कजो दर कम ची एडमिन एंड देन एडमिन तो गुरे ऑलरेडी मास रिकॉर्ड प्रोते कमा दे तो स्विच भी मास यो रिकॉर्ड दे अगर आप सर्च का हर यो रिकॉर्ड ची से फॉर एग्जांपल 682 रिकॉर्ड नो बाय आईडी वजराशमा 682 सोने इजी तरीके से जबरदस्त रिकॉर्ड देता उबा समा सर्च पे किया जास्ता रिकॉर्ड दे और दे हर समाता प्रिंट आउट बस ऑटोमेटिकली द ईच एंड एवरीथिंग चिकम दे अगता त 1 by 1 स्टेप की प्रिंट आउट देता उस कुत्ता एक्सेल के दाके न तबदा रिपोर्ट्स बार जोड़े उस तजबल कसम चिकम दे मेंटेन कोलिश कज से फॉर एग्जांपल ओगरे न कदे जे खमा सर टोला डेटा पता का सिर्फ कमीज ना ओगरे ऑटोमेटिकली मासर सोना खतरे के सरा दा सलान दराजे ईच एंड एवरीथिंग दा का सर मौजूद थी न मतलब दाले डेटाबेस मुंते और जबरदस्त प्रायोरिटी दा तरह की हर सब की मुंगो डेट पासाना संपदी योजे बांधी कुलिश ऐड रिकॉर्ड as we have here to do that this is say for example by automatically record add कमा माता रिकॉर्ड और मखसे गेट की न मतलब में दारे च द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दोनों घटा खूबी दा उस पदे के तास ओकतल च द यो कसम सर सोना खतरे के सरा डेटा मेंटेन शो यो मिसाल दल दागे दर कमा भी डेटा मुसर पदे तरीके से मेंटेन की गई तास जैसे लाइक मेंशन कम ए फॉरेन कस्टमर ओगरम उदा का मेथड मा सर च बार मातराजी हम दा योजे दे दा डेटा शो और दा लांद डिटेल्स शुरू देते so we can put them here as well no मतलब दा चलान दी मास्टर डिटेल्स दी no मतलब दा मालूमात मास्टर योसल पकार दे उसको से फॉर एग्जांपल दे दा वेस्कट शो या से फॉर एग्जांपल को वेस्कट जुड़ी नो करंट डेट पर हलता छे दा कर ईच एंड एवरीथिंग ता से मखामखकारी बस दा टोल पके वाचवा और उन दद्दी दा रिकॉर्ड च कम दे कम मास्टर बरने पोते दा बता सर योसल बार बता तकरारी की ना दा मुश्किल मास्टर दी जे ऑटोमेटिकली हर शुरा से नो दा कम डेटा च मास्टर बर प्रतक दा जमा मास्टर टेबल दे और दा कम डेटा च मास्टर लांद तकरारी को दा जमा चाइल्ड टेबल दी नो याद साथे लंबे गट डिफरेंस चीजें ज्यादा कर स्टूडेंट्स तखम कना नो पे एक्सेल की दावत मुसीबत दे कि बाइक के मास्टर और चाइल्ड टेबल से कम दे अगर निश्चित मर्ज के दे इधर वजह दे मुंगा डेटाबेस अल्ट के निशु क्रिएट हो उनका ओवरऑल द डेटाबेस खबर है खुदा उस्तमा बे तारीफ दासिम को कि भाई अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दासिम वेले कना अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डेटाबेस चिकले also ऑब्जेक्ट्स यूजेशी नावे तमुंगा डेटाबेस होता सिलसिवायु Typically also object musra combine shi na ita database wayu or tastama or much da object system attentive she a object musra table de query de form de report de macro de and module de asante musra tazamga objects or mata ustumwe these objects have a relation
with each other او د دې objects په یو بل سره خامخا یو relation موجود وي کله دې object یو بل سره یو relation نه وي it will not be dissolved table به form سره تعلق ساتي form به table سره تعلق ساتي زما ډیټا به د فارم نه ټیبل ته ځي چې کله سرچ کوم د فارم په ترو باندې بس ډیټا د ټیبل نه راخلم نو ځکه دا موږ سره اورال that we used here. Now we are coming to the practical session. خدای د پاره تاسو یو څو terminologies څه اصطلاحات دي چې هغه تاسو یاد کړئ. That is called database terminologies. Database terminologies چې کوم دي د database باره کې یو څو اصطلاحات دي چې هغه تاسو هغه سره یاد ساتئ. Number 1 چې کوم د موږ سره entity دا بل class entity دا او بل موږ سره چې کوم د سه دا سه field دی دا سه data types دي data types دا سه primary key دا سه foreign key یا constraints ہوتے ویل کیږي constraints no primary key and foreign key etc دا دي ठीक है ना primary key and foreign key and the other one is indexes but I'm not defined here these things too دا یو څو اصطلاحات چې تاسو خامخا بار پکار راځي نو دې ته موږ ډیټابیس ټرمینالوجیز وته ویل شو د هر ځای یو خپل اصطلاحات دي او هغه اصطلاحات چې کوم دې موږ هر ځای کې استعمالو مسجد تلاشه قرآن ایت بوک نشه ویلې جانې ماستا کارپټ نشه ویلې that's a class tarashe so this is a computer that is a chair that is a projector اس کم اصطلاحات دلته استعمالي کی ځان له اصطلاحات دي مسجد کې کم اصطلاحات استعمالي کی هلته کې دي استاد سوال چې یا پاٹ نیمای نو هلته کې تاسو مختلف اصطلاحات استعمال لري که تاسو کیمستري وای نو هلته مختلف اصطلاحات استعمال لري دا سمو سره ډیټابیس هم انجینرینګ سیکشن دی دا هم انجینرینګ سره تعلق ساتي نو باید چې خامخا تاسو دا یو څو ټرمینالوجي ځان سره پک کې او د دې ټرمینالوجیز د وجنه تاسو کولی شئ چې به فردر یو څه ډیولپ کړئ اول اعظم اصل کې انټیټی دا چې آی دا انټیټی څه شی دی او دا یې سره څه فائدہ ده what do you mean by these things entity what is entity هر اساس چې تاسو په دنیا کې ګورئ تاسو انټیټی ده تاسو ما بلر زموي کاغذ تاسو فار ایگزامپل که چیر دی که ټیبل دی که ټایم دی که کسٹمر دی که امپلای دی که ټیچر دی که سټوډنټ دی که پیشنټ دی که ډاکټر دی هر څه دی دې ته موږ اصل کې څه ویل شو انټیټي وته ویل شو نو موږ دا څه وایو چې each and everything in this world is called an entity هر حاسس چې په دې دنیا کې پروت دی کاغذ بیجان دی او جاندار دی ایته موږ څه ویل شو انټیټي وته څه ویل شو لکه یو مثال تاسو لدرکم لکه دا سټوډنټ چې کوم دی دا زما د پاره یو انټیټي ده اس کو سے فار ایگزامپل یو ارګنایزیشن لا کالج لا انسټیټیوټ لا یونیورسيټي لا یو ډیټابیس جوړوم نو زما د پاره انټیټي څه ده هغه سټوډنټ ده سے فار ایگزامپل امپلای زموږ هم یو انټیټي ده اس انټیټي د پښتو کې څه وایي ماده امپلای زموږ یو بل انټیټي ده say for example زپا امپلای له یو ټیبل جوړوم فلحال زپا امپلای باندې کار کوم دا زما انټیټی ده زه یو دکان لپاره پروجیکټ جوړوم نو پروډکټ زما لپاره یو انټیټی ده زه یو هاسپټل لپاره یو پروجیکټ جوړوم نو پیشنټ مریض چې کوم دی زما انټیټی ده اصل کې اوس که زه دا کنټیکټس لپاره یو دا جوړوم نو ایمیل شو وګوره ایمیل شو فون نمبر شو دا سے ایڈریس شو او دا سے سیل فون شو دا زما سدی دا زما انټیټیز دي ځکه زه کنټیکټس جو ما سره کېږي یو سمپل یو ساده مثال بدر کوم سے فار ایگزامپل سمپل مثال رستا اس پہ ڈائریکٹ پیش بھائی you are eating chicken the chicken تاسو را باندې کړي بس باندې دي chicken باندې chicken تاسو چې کوم دی هغه انټیټی ده
जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, इस पे आपकी एंटिटी कहलाती है। अगर आप बर्गर खाते हो तो आप तो ऐसा नहीं कहते कि भाई मैं चिकन खा रहा हूं, ठीक है ना? थोड़े बर्गर हो वैसे पेप्सी फ्रो, ये तो बात नहीं बनती ना। So that's why consist tasu come on the spot stasu dalan stasu khore da stasu entity da sak chuba ala stasu entity da sak that is your entity मतलब में दादे कम से stasu discuss कवे कना चुप ala stasu entity देखिए बियादा entities class entities we class entities से शेरे what is class entities दा द PCS कोर्स देखा दा में ताऊ से डिस्कस के जो ताऊ से पदेवाने पेशे पदे अर्सबा कल आप कहीं पे जाओगे, आपसे टेस्ट इंटरव्यू लेगा, फिर आप जो है ना कभी अगल बगल, कभी किधर कभी किधर, कभी अंगा कभी बंगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इससे सारी चीजों को सही तरीके से जानो, ताऊ दा सही तरीके से ओपेजने ताऊ से दा से मुश्किल ना डायरेक्ट ताऊ से these are the thing class entities या entity class. So the properties of an entity. So the properties of an entity is called, ठीक है, is called class entity. Collect say for example the entity of मुख्तलिफ properties वाई कना नारी तुमको सिविल इशू आई तुमको class entities होता है या class entity होता है। मिसाल चिकन खुरेना, इसकी ताई, इसकी पाई, इसके पाँव, इसके पर, इसके सर, इसका दिमाग, इसकी क्लास एंटिटीज कहलाती है। मतलब दारी जो स्टूडेंट समा एंटिटी द क्लास एंटिटीज बसी बिल्कुल सिंपल सी बात, दावा आईडी, दावा नेम, दावा फादर नेम, ठीक है ना, दावा फादर नेम, दावा एड्रेस, दावा कोर्स टाइटल वगैरह, दैट विल बी द क्लास एंटिटीज। मतलब में दादी द कम सीज तासु डिटेल्स सरलाश है ना, द डिटेल्स ता असल के मुंगे सोत विल इशू दाई तमगो क्लास एंटिटीज होता असल के बला बसिम सरा जस्ट वी हैव फील्ड एंड डेटा टाइप डेटाबेस द लिहाज नदी तमगो फील्ड मुतविल इशू मुंगो ता प्रॉपर्टी मुतवायु और मुंगो ता एट्रीब्यूट होता असल के इशू एट्रीब्यूट इसको जानो फील्ड प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट ये सारी कहलाती है। उस एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी फील्ड से दे आईडी ता दे तमंग यो फील्ड होता सकती है, ठीक है ना, ये तमंग यो फील्ड होता सकती है, यो प्रॉपर्टी होते भी डेटाबेस देने का ना। सो को फील्ड ही कदा से फॉर एग्जांपल नेम ही तो दा टूल मुसरच कम दे दाजमा यो एट्रीब्यूट दे और दाजमायो फील्ड दे और दाजमायो क्लास एंटिटी दे सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल है, सिर्फ इसको जानो। उसका आईडी वापस की, द नेम वापस की, द फोन नंबर वापस की। सो आई हैव टू थिंक उस डेटा पारा बस कम है और डेटा टाइप असाइन कोमा उस मादा बदलेगी जो आईडी वह हमेशा दा पारा नंबर हुई, दागा से स्टूडेंट नेम वह हमेशा दा पारा टेक्स्ट पे, दागा से फी बमुसर दागा से करेंसी की भी, ठीक है ना, दागा मुसर करेंसी की भी दलता आओ दागा से फोन नंबर और मासर पर नंबर की भी नो दागा टेक्स्ट दागा नंबर द करेंसी दा से व्हाटएवर दे तमुंगा असल के सिविल इशू दे तमुंगा डेटा टाइप होते की इशू असल डेटा टाइप्स दा तमुंगा डेटा टाइप्स हमारी डेटा टाइप्स होगी, क्लियर ना? सोयो कि नहीं देखे कना सुझे माशाल्लाह जी क्लियर बिल्कुल क्वेश्चन कर लूं। अच्छा भाई डीबीएमएस क्या चीज है? डीबीएमएस डीबीएमएस क्या चीज है मेरी जान?
डीबीएमएस क्या चीज है? डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के दरमियान कोई फर्क बता सकते हो? आरडीबीएमएस में आरडीबीएमएस की डीबी के आरडीबीएमएस की डीबीएमएस की वजह कल ये हो सके चेंज रहा टोल के बराता दा मुश्किल नशो आओ खमखा तो दा मुश्किल कारी और आरडीबीएमएस की दासिस न कीदल बकार चनस व मुका आरडीबीएमएस यूज करे कर डीबीएमएस यूज करे सकदा उड़े ख चेंज दे कुछ तपस्सर जेनु के तगरात के उच काबल बैंक कम दे जर ब्रांच दी और दिल तता पैसे जमा करो तो अब टैक्सी बनी वाली हो कली के बगैर जता काबल बैंक के पैसे जमा के वाले ताऊ जगह पैसे जमा खद खराब दे अब यार तो खान तम वापस से जगह तम यो ब्रांच था और उस कैलिफोर्निया में यो ब्रांच था तम वापस से जगह तो 100 डॉलर हो जगह लल्लू के ही का भाई या कम चित्त के रात अपोजिट हुए आरडीबीएमएस के तक मुहिम डीबीएमएस के तक आज क्लास एंटिटी और फील्ड के सफर रखते हैं क्लास एंटिटी दे पर साथ कदा और आईडी जो नेम शो आईडी नेम और राशि रजिस्टर और फील्ड एंटिटी लगा आईडी चिदा दा वो सर दा भाई आईडी चिदा दा नेम ही दा बने भी आईडी बनेगी आईडी पर नंबर है सर हाँ और खुदारा दावा आईडी बनेगी आईडी हाँ शाबाश और नेम आईडी हाँ सही मतलब फर्क है निश्चित नो सही देखा हाँ जी ये डेटा टाइप क्या चीज़ कहलाती है डेटा टाइप क्या चीज़ है सॉरी हाँ जी आगे दौड़ पीछे छोड़ चक्कर मास्टर मास्टर आ गए लेकिन यार अच्छा your text हम डेटा टाइप की दिश और डेटा टाइप हम टेक्स्ट की दिश टेक्स्ट नंबर हम की दिश टेक्स्ट नंबर हम की दिश नंबर हम डेटा टाइप टेक्स्ट नंबर डेटा टाइप समझ के बराबर है ताकि बराबर है अच्छा आजो भाई आजो 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 एंटिटी से तभी एंटिटी like a singer sing एंटिटी क्या चीज है मेरी जान क्या है हिंदुआ अच्छा 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 एनवान एक एंटिटी है सब्जेक्ट एंटिटी अच्छा हाँ जी व्हाट इज एंटिटी व्हाट इज एन एंटिटी बोले काटू ना हाँ जी अरे आशीष चिकार की लगा मिसाल कापसी की कलम माने चिकार की एंटिटी है हाँ से बल मिसाल वर्कचे कंप्यूटर एंटिटी दा था एंटिटी तारीफ करो ना हाँ everything in this world is called entity मिसाल में name shows हाँ नासर अखबार की चनाज दा एंटिटी दा दो बड़े एंटिटी दा इतने छोटे एंटिटी हम स्टडी द एंटिटी दैट वाज लास्ट नंबर टॉपिक द कंस्ट्रेंट्स था जबरदस्त टॉपिक्स थी और जमता से प्रूफ लीज द कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है सिक्योरिटी हर जगह के वाले मुख्तलिफ इस्तिलाहों में खाते हैं मुकाम सिक्योरिटी का कंस्ट्रेंट माना था सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट मींस सिक्योरिटी ऑन द डेटा or table
باندې چې کوم سکیورټي موږ اپلای کوو دا ته موږ سوي دي شو کانسټنټ وته شو کانسټنټ کې دوا قسمه کانسټنټس دي یو ته پرایمري کی وي او بل ته فورن کی وتا سکي پرایمري کی څه شي دی what is primary key primary key اصل کې یو داسې field دی is a key which has the following properties دا یو سو properties دي اصل کې properties کم دي number 1 it cannot be redundant دا بچر تکراری کی نا it cannot be null خالی بباد کی گی نا it is system generated دیوا دا پخپل باندې جنریٹ کیږي it is system generated او دغه سي it cannot be duplicated redundant duplicated یو خبره تکراری کی بنا it shows the master table دیم همیشه پر master table ما دخی بل it cannot be edited او دې چرته edit کې دی نشي it shows the total records in the database बस दौरा ये सारी चीजें दा सोना चमाओ दा प्राइमरी की होती विदेशी दा तकरारी की ना redundant बनी तकरार redundant duplicate पदी नोजी सेम जी आओ दे शुरू कब दे so it is system generated that system मात्र पहले generate की it cannot be duplicated और that तिकरारे दी निशी it shows the master table which दा हुआ है it cannot be edited और दा देख किसी changes निशी किए and it shows the total records in the table like a day so task to wema let's see like a master 1 2 3 4 5 6 دا پخپل چرازی کا نو ته موږ پرایمري کی وته ویلی شو او چې کوم دا کوم خصوصیات ماده ذکر لیکل دا چې په کوم ټیبل کې نه وینو هغه ته فورن کی وته ویلی شي اصل کې هغه ته فورن کی وته ویلی شي that is called foreign key مثال تاسو لدرکما کزه ستارت تراشه مایکروسافت ایکسس تا او مایکروسافت ایکسس کې یو سمپل एग्जांपल تاسو درکمه دي زینا اس مثال درکوما لکه std name او دا سما سره سے فار ایگزامپل ایڈریس دا سے کنٹری نیم یا کورس ټایټل وغیرہ کورس ټایټل نو کدا ز سیو کم std info سره نو مال دی یو میسج راځي there is no primary key defined یہ primary key نشته دا سره وی ته وایي چې د primary key ورکه ځته ها it is highly recommended a table must have a primary key دا بھی ډیره مهمه ده چې دې کې ته پرایمري کی ځان سره اډ کې زم بالکل اډ کا او دا کلوز کړي سينه باس نو ګوره دې پرایمري کی تراشه او زائل تنم لیکم احمد لاندې لیکم سجاد لاندې لیکم نور وګوره مختلف قسم نمونه لیکم خدای ما سره دا 1 2 3 اتوماتیک راکې دې ته موږ پرایمري کی وتا سکے وګوره دې کې تاسو چې تکرار لیدې شي نه دا ته ګوره ډیلیټ کیږي چرم نه کیږي چرته پکې چینجز کول شي نه کیږي دا ما سره ټوټل ریکارډز خی راته بالکل راته خی نو مطلب دا چې کوم کوالټیز په دې کې موجود دي سیستم جنریټډ وته ځکه ویل کیږي چې تکل نوم ولي کې نو کمپیوټر تعالی اتوماتیکلی یو جنریټ کی یو دل جوړ کې ودرې کې ده ځکه ته موږ پرایمري کی وته ویل او فورن کی هغه بیا تاسو ته ریلیشنشپ کې زوخه مچ فورن کی کمزې کی وي او څنګه کار کوي او پتا سو نه سبا سو د پرایمري کی ته پوس کوي دې ته موږ کانسټنټ وته ویل شو په ایکسل کې تعالی تاسیس نه درکې ایکسل کې تعالی پرایمري کی کنسپټ نشته دی ایکسل تعالی دا بیوټي خوبصورتي نه درکې بلکې کتاله هغه 1 2 3 درم کی ایکسل کې هم تاسو جوړل شي تاسو سبا یو تصویر شي هغه موږ خپل باندې جوړو هغه موږ داسې جوړ کو چې لکه سه فار ایگزامپل سیریل نمبر دا زموږ سیریل نمبر شي او دا زموږ نیم شي داسې موږ خپل هم جوړل شو چې اف کچره ما سره دا ټیکس کچرتا پرایمری دلته جوړم کنه اف کچره ما سره اگر یہ چیز کدا ما سره چرته خالی شي نو ما ته سوکا خالی را تراکا او کچره نشي نو رو همدار تراکا سره موږ خپل هم دا جوړ شو اصل
او دا بدنو رو باندې ټریک کا زرکو احمد سجاد نور کمال خالد वसीम भाई तहां सब कंप्यूटर खोले से सब कुछ सिर्फ लॉजिक की बात बनती है ना लॉजिक बजोड़े अले बदाकार के हो क्वालिटी पर किसदा अल तो 2 तो 1 दे देख इस दाम लिकलिशम डारे वापस से बिया 4 दिन बियाम ज 4 लिकलिशम अल तो एक्सिस्ट तरी तना प्रीदी और न तो पाई के तकरार दा खोले से मतलब dash they can use the concept stuff but we haven't some sort of things to go the Microsoft Access smart data server this beauty ra kai aur de tam kala concept bas ko da zamunga warat yuruwa inshallah sabana bazamunga practical session shuru tomorrow we will start the practical session